ram he zeitluk inda nuclear laya a Thazaang atom timi Zohnak Tudio kan valai dir mun zautika 70% chu ral pi pathumnak achuak khomen ko dia ruwa se Russia North Korea le China te polni an hriam namin an I chair US te zeitluk in a hriam nam leya a thon timi tlompal vanzau to nau se tutan chu US ni nuclear Thazaang angai mi kong focus in kawan chimlai Zaitinda American ni nuclear in timtu anak angai ning asi Zairam nada ralpi atho tak sual a chun apakhat nak big major attack option a acha nuclear zai zatta angai zaitluk inda chu nuclear chu Thazaang athon timi tompal vanzo to nau se US ni chun continent ram pakhat le khat kalak ka anak asami ICBM release chung in ka anak ding cha hriam nam hun ma bun in SLBMS le vanral ka anak bomber ti in phunthum ha he anei apakhat na ka intercontinental ballistic missile kong he kawan chim salai American ni hin LGM tari ti ni zali angai meng thong ruk chung aka khoi target kha tha te in khen kho ti se suimalam pakhat chunga meng thong khat le zanga rang in akal hi nuclear he US ni thong khat le zakwa le somli khat kum liu Japan ram Hiroshima arak thak mi nuclear nak en a Thazaang he alet somli in a thong deu ti se hi mission ha chu hun thuma an chia na 90 missile wing timi chu Nebraska Warren Air Force Base a anchia 91 missile wings to North Dakota Minus Air Force Base a anchia John 341 missile wings timi chu Montana Malmstrom Air Force a anchia na hi pathum na hi valai tang me au in ka nak missile ansan ha hi missile na chu computer se in control ka mi ase ramdang zong ni US ka alai atia chun hi hun ma zone hi target a ai chia ding chu afiang mi sakau ral ni hi ka zone hun hi van kap sul na selo hi missile manlem hanlo na konga president ni khoru na asilowa becha na minute thainga long ngai Roding mi chu hi missile zali hi asung mo kan khan lai silowa ral hida hi missile mangin kan ka na ko halai timi de cha na se apun hi na missile ka na chu van ral ka na ase airpiece bomber ti ase American van ral kap chu atuliwa missile bom ka na somruk le pruk an ngai nuclear an che di na hi bum thak nak van long tha chu North Dakota a ummi Minus Air Force Louisiana a ummi Bagdell Air Force Base le Missouri a ummi Whiteman Air Force Base na a anse American ni chobantuk bomber chu zathum an ngai Europe ram NATO ram kul chunga zakhat anchia American ni hin B-52 bomber timi somli le paruk le B-2 bomber timi pakul an ngai B-52 bomber anman mi nuclear bomb chu Hiroshima an rakthak mi nakan alet kul in hol athong deu apathum nak abapi ngai mi American nuclear ka nak chu nuclear ballistic missile submarine timi ase hibantuk ti chung in akal mi timbo chu hleili an ngai hi timbo chunga hen missile nuclear pakul chiao ancha hi SMBM apar te a hin bom panga ai bul than
adang nuclear na kan alet in apin deu hi missile chu nazi pakhat a mengzale somriat akal khoi Hiroshima i anrak thak ni bomnak in alet zala somnga in hul athong deu ti ase hi timbo in hin valei chung rampo foi ti in ka kho chol nak din cha tim to ase mahi hi kan zo asia chon 1956 gum a American ni China ram zeitipung san in da ka lai ti in hu sakna arak tu ami se atu ka chimmi hi American ni zeitluk in da nuclear Thazaang angai e a nuclear Thazaang angai mi hi zeitluk in da hol angai ti mi kha toy kho chung te in ganlang zeitluk in da nuclear angai mi hi amwal athon e 1941 liu I andrak man mi nuclear man kha khatluk in khan arak thong e amwal angai e atu liu I an ngai mi hi zeitluk in da athon ti mi kha kan van thei cheunak din cha American ni angai mi nuclear kong tlompal ti in kavan share na se angai tu nan di lak chunga longlop na tampi kanai YouTube pa se Facebook pa se follow le subscribe to childing in ka hon hin kan ban som phone na